Među mnogobrojnim reagovanjima na Ustav i novu Saveznu Republiku Jugoslaviju beležimo i kratku anketu među žiteljima Podgorice. Vidjet ćete i čuti ima različitih mišljenja, ali čini se ipak da je zaključak neosporan. Danas je usvojen Ustav, od danas živimo u novoj Jugoslaviji. Šta vi mislite o tome? Srećna sam. Pa očekujem da će biti bolje, no u bivšoj. Po čemu? Zato što će vjerovatno ostati ono zdravo jezgro naroda. Mislim da neće biti mnogo mješavine svakakve. I zato se nadam da će biti dobro. Pa to je nešto što sam ja već dugo vremena očekivao i radujem se tome, pravo da vam kažem. S obzirom, dva su nam sina na frontu u Bosni su oba. Ja sam bio isto 4 mjeseca kroz Hercegovinu, a mislim da je najviše u pomudnju baš unosilo u narod to što se praktično nije znalo čije je šta. Sad se nadamo, razumije da će jednom biti organizovana država, da ćemo biti svoji na svome. U novom ustavu ništa ne mislim, to nek misle komunisti. Ja mislim da je čisti promašaj stvaranje ove Jugoslavije, to ja mislim. A zbog čega? A zbog čega? Pa što mislim da bi mnogo žepše živjeli u konfederaciji, svaka zemlja za sebe, svaka država za sebe, a da bratski živimo sa Srbijom. Jer Srbi su nam braće. Jer smatram ipak da ne može 600.000 stanovnika i 10 miliona u jednoj zajednici. Mislim da je dobra stvar. U svakom slučaju cenim da je u pitanju rješavanje naše zajedničke krize i drame u kojoj smo se našli momentalno. Računate li da ćemo imati bolji život u ovoj novoj Jugoslaviji? Teži se ka tome i nadam se da ćemo učiniti sve da se prevaziđe ova momentalna bezumlja, ovo da tako kažem, najkraće. A od koga to najviše zavisi? Pa zavisi od svih nas, ali mislim da prvenstveno od rukovodećih ljudi. Od ljudi koji odlučuju o sudbini celog naroda, znate. Ja pravo da vam kažem ne bi imao ništa drugo da mislim da podržim to usvajanje novog ustava. I računam da je to, čim su to naši delegati, a čim je prethodno crnogorski narod na referendumu to usvojio, ja samo mogu da kažem da je to dobro. Mislim da još nije toliko sazrelo stanje da se ostvari ta Jugoslavija. Pa cilj ove dvije Jugoslavije što su već bile, mislim, nije ostvaren toliko koliko bi trebalo da se ostvari i mislim da ova treća Jugoslavija isto nema toliko smisla. Bar ovako kako je napravljeno. Šta bi onda to trebalo po vama? Pa mislim da je prerano još za ustav da se donosi. Može tek posle jednog određenog vremena kad se sredi stanje. Kakav život očekuje mlade u novoj Jugoslaviji? Pa ako sagledamo kakav je život danas, ne znam, ne vidi se neka slijed budućnost. Da vam kažem, bila sam strašno srećna, čak sam plakala i mislim da je to bilo pravo rješenje, stvarno.